Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Fešta. U sklopu 61. Splitskog ljeta nastavljene su baletne večeri na Sustipanu praizvedbom baletne predstave 5 do 12, proslavljenog makedonskog koreografa i plesača Igora Kirova. Baletni ansambl Splitskog HNK još jednom je oduševio sve Splićane i njihove goste, a što su naše kamere zabilježile, pogledajte u idućim minutama. U prekrasnom ambijentu Splitskog Sustipana baletni ansambl Splitskog HNK izveo je baletnu praizvedbu 5 do 12 makedonskog koreografa Igora Kirova. Ova baletna predstava progovara o apstraktnom viđenju života, o kockama ispunjenim bojama, pokrenutih glazbom i otplesanih s ljubavlju. Istaknuti makedonski plesač i koreograf Igor Kirov maštao je o savršenosti 12 kocaka u 12 scena sa 12 plesača, koju nikad nije mogao dobiti i u trenutku kad bi pomislio da ju je postigao, sve bi se srušilo poput kule od karata, te bi započinjao novu igru života, jednostavno nazvanu 5 do 12. Ideja predstave prenijela se i u stvarnost. Naime, kiša je prestala padati svega par minuta prije početka predstave. Ja sam super, mislim, meni je fantastično bilo zato što taj posao nakon 8 nedelje se konačno isplatio. A to što sam ja prenio igračima, to su prenijeli publiku i vidjeli smo reakciju koja je bila mislim da su bili zadovoljni. Ja sam stvarno zadovoljan zato što uspeo sam da uradim nešto novo, da isto je bilo novo za njih kao plesači, je bilo novo za splitska publika nakon dugačke godine da vide malo više moderno. Super, ja sam zadovoljan, baš sam happy. Dobili smo predstavu suvremenog plesnog izričaja, vrlo visoke izvedbene razine. Publika je reagirala izvrsno. Mislim da se sav trud našeg baletnog ansambla isplatio i vjerujem da će ova predstava imati dug život na Splitskoj, ali i na drugim pozornicama u Hrvatskoj i šire, jer korespondira sa svima onim što je u suvremenom plesu
danas i moderno i trendovski, ali i u misli i u metafori vrlo jasno, čisto izraženo. S druge strane, taj etnomelos u toj takozvanoj world glazbi je vrlo popularan, a i sama glazba Kirila Đajkovskog je takva da ona zaista plijeni uho. I na koncu osoba koja je najzaslužnija za sve to je koreograf. Igor Kirov je zaista napravio sjajan posao koji se može mjeriti s postignućima suvremenih plesnih trupa u Europi. Pa kako ste lijepo rekli, sjajna, ja ću reći još izvrsna i kako ste primijetili i doživjeli ste aplauz publike, vidjeli ste da je publika dobrih skoro 10 minuta nagradila plesače koji su izveli 5 do 12 i bez obzira na vrijeme koje smo mislili da ćemo imati problema, eto, sve se lijepo završilo na našem Sustipanu i naš baletni festival je eto sa ovom predstavom dokazao da smo nekako na Splitskom ljetnu jedna od jačih grana festivala. Ovo je prvo predstavljanje makedonskog koreografa u Hrvatskoj, čiji je autorski projekt namijenjen i kreiran posebno za ansambl Splitskog kazališta i 61. Splitsko ljeto. Eto, kao što znate, mislim, radim stvarno puno. Ja sam već od sada pa za narednih 2 godine već pun sa mojim predstava i po svetu, tako da, počeli smo nakon 2012. Konačno smo se dogovorili prošle leto da ja ovo leto uradim koreografiju. Došao sam u februar, vidio sam Sustipan, vidio sam ansambl, popričali smo malo više. Ma super su oni, jasno su super su, dečki su, mislim, radili su stvarno puno, smo radili po 8 sati na dan, 6 nedelja, a svi su bili veoma entuzijasti, svi su verovali ono što ja dajem njima i to smo i dobili. Mislim, vidjeli smo, rezultat je već vidljiv. Baletnu predstavu možemo naravno očekivati na kazališnim daskama. Jasno, to će biti u sezoni koja dolazi. Biće za abonoman publiku, biće za slobodnu prodaju, ne znam kako ćemo je uvrstiti, ali će biti na repertuaru svakako cijele sezone.
Plesači su zaplesali, a gledatelji uživali u glazbi Kirila Đajkovskog, sjajnog makedonskog skladatelja i producenta, jednog od najcijenjenijih balkanskih umjetnika elektronske glazbe, a poznati makedonski kostimograf Aleksandar Nošpal dizajnirao je kostime za baletnu predstavu. Evo, baletni ansambl oduševio je sve Splićane ovdje na Sustipanu, a i vi ste dijelom zaslužni za to prekrasnim kostimima. Odakle ste crpili inspiraciju? Pa glavna inspiracija je u principu ono što je glazba. Mislim, to je makedonska narodna nošnja na neki način, ali ne u takvom direktnom smislu, nego je jednostavno ta geometrija koja je u principu i osnova svih narodnih nošnji ovog prostora, balkanskog prostora. Tako da sam na neki način gledao da to sistematiziram u geometrijskim krojevima i da ta linearna forma čovjekovog tijela da uklopim u geometrijsku formu jednog kostima sa geometrijskim krojnim elementima. Tako da to je bila osnovna forma, a pritom sam malo onda otišao u onu filozofsku misao života, otkrivanja samog sebe, što je u principu i desilo se sa slačenjem kostimima. Znači ono kako počinje ona tajinstvena večera u prvom dijelu gdje oni svi jednostavno su isti, da na kraju bukvalno dođu do jednu fazu rasklapanja tih kostima, odnosno otkrivanja samih sebe. Tako da ta filozofska misao tih kocki koji se stalno slažu, ali nikako da se do kraja slože, tako da čovjek nekako stalno vidi i ide do kraja da otkrije sebe, ali ne znam koliko može se otkriti i kompletno sagoliti svoje tijelo, tako da i svoju dušu, tako da to je neki miks koji je inspiracija u principu sa samom idejom koreografa. Kako ste zadovoljni suradnjom, evo, sa splitskim HNK i s baletnim ansamblom? Ma je super. Ja sam vam, ne znam koliko znate, ali ovo mi je moj 6. ili 7. projekat u Hrvatskoj, tako da radio već u HNK Zagreb, HNK Rijeka, nekoliko puta i ovo je moja prva suradnja sa HNK Splitom, tako da u principu mogu reći da je jako profesionalno sve teklo, bukvalno su sve imali kako treba, vreme, bukvalno organizacija, zahvaljujem se gospodinu Dinku Bogdaniću na sve to što je on omogućio da sve imamo tačno na vrijeme, jer je strašno velik profesionalac i posebno radionama koji su stvarno izvanredne. Cure iz radione, pozdravljam vas, stvarno svaka čast, sve 5. Baletni ansambl splitskog HNK u tehnici suvremenog plesa izveo je zahtjevnu koreografiju, a nakon uspješnog nastupa bili su puni dojmova. Malo šok, malo uzbuđenje, ne znam, malo umor od svega, tako malo zbunjeno, ali jako sretno. Ja mislim da je jako dobro prošlo za sve nas, tako da uživala sam, uspjela sam uživati nakon puno probe i teškog napora. Ja mislim da na kraju se isplatilo koliko smo radili 2 mjeseca bez pauze. Stvarno nismo vidjeli more, nismo vidjeli ništa. Dvokratno smo radili po 10 sati dnevno. I eto, publika je rekla sve. Jako smo zadovoljni. Pa dojmovi su fantastični. Stvarno jedna lijepa predstava sa puno energije, sa puno lijepe glazbe. Igor Kirov je napravio stvarno sjajan posao i ja stvarno njemu čestitam i želim da on dođe ovdje još. Jako sam zadovoljna, mislim stvarno da smo prštali od energije, da je publika to osjetila, jer čim smo izašli na poklon, svi su počeli vikati, pljeskati, tako da mislim da je publika doista uživala, isto kao i mi. O koreografu Igoru Kirovu imali su samo riječi hvale. On je jako poseban, puno moramo njemu zahvaliti za to. Vidi se da je profesionalac, da je radio sa puno plesača i zna. I mi smo bili jako zadovoljni, pošto on čovjek profesionalac i zna. Moram priznati da je bilo dosta zabavno s njim, većinu proba dosta zabavno. On je opuštena osoba, voli to što radi, tu i tamo naravno svi smo umorni, znalo biti stresa, pritiska, pogotovo pred kraj, što je apsolutno prirodno, ali meni je bilo u redu. Dosta opušteno, jako opušteno moram priznati, tako da mi se to jako svidjelo. Koreografija je bila poprilično zahtjevna.
to je bilo nevjerovatno zahtjevno, zato što ovaj modern u nekom slučaju se trenira dugi niz godina. Mi smo to morali savladati za samo mjesec i po dana. Ali ipak smo uspjeli. Igor Kirov bio jako blažljiv sa nama, puno smo trenirali, skoro po 8 sati i sve ispalo super. Plesali ste suvremeni ples večeras. Koliko je to bilo teže ili lakše? Meni osobno je to gušt. Ja sam jako veliki ljubitelj takvog pokreta, tako da je to meni jako izazovno i jednu ruku puno slobodnije i puno osobnije. Tako da ja stvarno u tome uživam. To je meni jako zabavno i veliki gušt plesati. Tako da s te strane mi nije teže jer mi to olakšava, jer mi je gušt. Tako da, ali jako naporno za tijelo, jako naporno za tijelo. Tako da, ali eto, kad uživaš onda nije baš tak teško. Izveli ste dakle, predstavu u tehnici suvremenog plesa, koliko je to bilo teže možda ili lakše? Pa mi imamo većinom klasični repertoar, ali mislim za plesače je jako bitno da se može prilagoditi i ovo je nama bio izazov. Ja osobno jako uživam u bilo kojem obliku plesa, tako i pogotovo modernom i mislim da je i prigodno isto za ljeto i jednostavno predstava je puna energije, potiče na ples, toliko ljudi mi je reklo da bi iz publike najrađe ustalo i zaplesalo s nama, tako da mislim da je to najbitnije. Koji su sljedeći planovi? Već imate nekakvo gostovanje vrlo brzo. Da, uskoro idemo gostovati u Makedoniju, u Ohrid, na njihovo Ohridsko ljeto sa ovom predstavom i to nam je u principu zadnja predstava ove sezone, s time završavamo Splitsko ljeto i kasnije nam slijedi godišnji, a za sljedeću sezonu ćemo vidjeti. Sjajna izvedba baletnog ansambla oduševila je brojne Splićane, ali kazališnu kritičarku Nilu Kuzmanić-Svete. To je vrlo jedna ujednačena, harmonična predstava, počevši od glazbe, sjajna glazba, sjajno svjetlo Srđana Barbarića i na fonu ove jednostavne scenografije, dakle ovi paketi možemo ih nazvati potpuno jednobojni i na fonu njihovog jako se lijepo ističu taj unisex odjeća, odnosno kostimi, kostimografija, tako u prvi mah, prva slika kad sam vidjela, mislila sam da sam u Silfidama u Škotskoj, jer su potpuno jednako obučeni, pritom kao Škotlanđani, znate kako oni nemaju gaće ispod svojih suknjica, ali ne, oni su 6 parova, tako ujednačeno i krasno harmonično plešu, dobro izdrilirani da vam se čini da ih ima najmanje 24, u stvari ih ima ih samo 12 i jako dobro su to napravili. Evo, koji su vam večerašnji dojmovi? Oduševljena sam, davno nisam pogledala ljepši balet, glazba, pokreti, koreografija, scenografija, nešto novo. Jako sam oduševljena, inače volim balet, zato sam i tu, ali ovo me baš iznenadilo. Više od očekivanja. Očekivala sam dobro jer sam čitala kritike, ali više od očekivanja. Eto, hvala. Bila je predivna predstava, tako da čestitke Igoru i Mojci što su napravili. Ovo mene fascinira, ovo prizorište. Došla sam iz Slovenije da vidim ovo predstavo i stvarno mi je bilo prelijepo i čestitke svima. I jel biste nešto posebno izdvojili, možda kostime, glazbu ili nekog od plesača? Kostimi su izvanredni, ali gip mi je fascinantan. Bilo je to toliko ovih skladnih likova, tako da sve čestitke. Super, baš mi je fino. Bila doista impozantna, prelijepa, predrukčija nego do sada što smo gledali, jednostavno je oduševila, pogotovo ritam, pogotovo izvedba, kostimi, sve je bilo savršenstvo. Hoćete reći mi prezime vaše? Jerkunica Milivoj. Evo, kako ti se svidjela baletna predstava večeras, koji su tvoji dojmovi? Meni je bila super, jako smo svidjeli koraci i ovo sa kutijama, bilo je 12 kutija. Nije bila baš baletna, nego više kao neki modern ples i to mi je bilo super. Sviđale su mi se haljine od muškaraca, jer to baš ne viđamo često, a i nije baš uobičajeno, tako mi se to svidjelo i jako su plesali lijepo, bili su svi ujednačeni, što nije lako i svaka im čast.
i eto, sve pohvale svakem času. Ova neobična predstava makedonskog koreografa Igora Kirova nikoga nije ostavila ravnodušnim. Plesnim pokretima kroz zanimljivu priču pokazao nam je da je život kocka koja se okreće ko trlja, a nakon što padne, sami odlučujemo hoćemo li prihvatiti ishod ili ne. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne fešte. Ukoliko ste propustili pogledati neku od naših emisija, potražite ih u videoteci na www.mreza.tv, a pratite nas i putem Facebooka i Twittera. Sve vaše upite, pohvale i kritike vezane za emisiju Fešta šaljite na festa@mreza.tv. Lijep pozdrav i uživajte u ostatku dana uz program Mreže TV.